kaya katamong Diyos. At isanong maragula bansa, ingating kautusan at tuntunan, amit mong katuliran, subali ring binggitan ko ngeni kaya kayo, ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ya itang taong alakang atatsa, king pamibiyebiyeno, itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana, king kapanyiran. Gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran, at magsalitang kararaman keno paman. Detang misisakwil king Diyos, nala katulan, dapat detang king Diyos mamintu, at tatakot ila kayang igagalang. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam, at mo asahul laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibiye makanyan, matatagya, at maugun kapilan man. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganap akalam, daratang kaya katamo, manibat banua. Babaldog na kaya katamo ningigpa, apanibataning sablang sala. Eya biyasang mamaliwa ni aninuman, ning pamanaliwa, alayo kaya. King sarili ng kaburian, bait na katamo, king kapamilatanan ning amano ning katutuan. Ban tamo ring maging pekamo munang diling bunga, ning sablang kayang lelangan. Tanggapan nyo king mitmong kababanlog, ing amanong tatanam na ning Diyos, karing puso yu, makapagsalita kaya kayo, lilinlangan ing sarili yu, nuni maging talatupad kayo, king amano na ning Diyos, at mo bukod talapalakirendam, king arapan ning Diyos ay patamo, ing tuni at dalise reliyon ya ini, so panalaring ulila at ding mebalo, king karelang kalipitan, at ingatan ing sarili da, ban midungisan king dewakan na ning yatong iti.
ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ingig pa, bait nakatamo, king kapamilataning amano ning katutuan. Bani tamo, ring maging peka mumunan diling bunga ning keyang lelangan. Ing Ginoo manatili kaya kayo, Kaya ko ang timurin. pamamasa king mayap abalita ang pangkang San Marcos. Gaya kaya ko o Ginoo. Lepitan de Jesus ding parisewo ang ding mapila na iskriba ang menibatan Jerusalem. Apansingan da king ding mapilan karingkeyang alagad, mamangan lang menos gamat. Ingburin ang sabyan niti menos gamat, antimoing pamanos at tuturuda ring parisewo. Uling tutukyanda ring parisewo, at antimurin ding keraklan karing Hudyo. Inturo at tinggap da karing karelang pipumpunan, elamangan hanggang menos gamat hanggang siku, at elaraman apangan ing nanuman mesaliking palengke, nung era pamu inos iti. At dakala pang aliwang tuntunan at tinggap da, alimbawa, ing makatud ang pamanos karing tasa, kuran, kalderang tansu, at pagkeran. Ulinaniti, kitang dakang Jesus ding parisewo, ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan daring alagad mo ing turuda, ring kekatamong pipumpunan, mamangan lang, menos gamat, nga nang may kibat Jesus karela, tinud ing ulanang Isaias tungkol ke kayo, magbanal-banalan kayo, antimo ing sinulat nga, ding taong deti nga naning Diyos, parang alanda ko ka rin labira, dapat marayula kako ding pusura. Alang kabaldugan ing kako pamanyambara, uling ding kautusan agawang tao, tuturudala antimawaring deti king Diyos lang. At sinabi ng Jesus, lileleyo ing kautusan ng Diyos, at tutuparan nyo ing kautusan na ring tao. Inaus na lang, pepasibayang Jesus ding dakala tao, at nga nakarela, ikayungan, makirandam kayo, kanako. At tingiran nyo, aliwa ing lulob king asbuk na ning tao, ing makarinat kayo, nune itang lulwal king asbuk na. Uling ketang manibatan king puso na karin magmula ing marok, ak kaisipan, at iyang mitutulak kayo, ban dapat karing bagi marawak. Pamanako, pamakamate,
pamakipangatawad, kasakiman, at pamanyapat king miyaliwang bagi matulit, ing pamanyira, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan, ing sablang karokan na iti, manibatan king puso na ning tao, at iyang ing makarinat kaya. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Sorry po for the inconveniences o yan, panikwanan tamo pong bayo fiesta, ring triple fiesta tamo, kailangan na lano po ring tubo, areni, akitaning bagya-bagya, kining sintingan leguan, ning kakatamong pisamban maragul. Buri kaya pong balikan itang taulinang sinabing San Pedro, inyang milabas sa Domingo, kay ba't ituglong ko po rening may pamamasa. In first reading, second reading, ang po pa po yung Ebanghelyo. Nanuya po yung sinabi ng San Pedro, inyang painggulutan dani ing kakatamong Ginoo, uling masakit at era atanggap ing sasabihanan ing Ginoo. Nano pong era atanggap, ako ing tinapi ning biye at hinipay batbanwa. Ing mangan king katawan ko at minom king daya ko, at inyang biye alananga at pasubyang king miye king taulingaldo. Ulingin katawan ko yung tune pamangan, ing daya ko yung tune inuman. Ing mangan kaniti mate, ing lumapit mikabiya. Oreni po at ninuman ing tanggap, king kanakong katawan at daya manatili ko kayo, at ako manatili yakanako. Yapin po yung communion. Nya communion ating union, unity between God and man and us. Kay ba't inyang gilutan dane po, dening aliwanang alagad, nga na karining aliwanang alagad, ikayuman lakwan yu ko, ikayuman lakwan yu ko, may kibat siya po yung peka-leader daring apostol, San Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Gino kenu ke pamunta, at iluke ka ring amanong babye-bye alananga, at ngeni maniwala kami king ika ing banal ning Diyos. So mikawa nila po, antike mawaring akakit keni, detang kinawani king Santa Iglesia at San Pedro menatilia. Menatili San Pedro at intune Iglesia nung nukarintaya akit San Pedro uling San Pedro menatilia kang Kristo. At ing kalili ng San Pedro ngeni iyapin po yung Santo Papa. Tamo po kakalingwan ini, karakal kuha kakit ngene, popost dala keng Facebook, in Catholic Church, iya po talaga in telakad ng Kristo. So, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Tandanan tayo po ini ring amano ng Jesus, babyelang bi alananga, niya pinaldoldo king misa, babasan tayo ing amano na ning Diyos. Babyelang biye alananga. Makanya na mo po, nanungining gawan tamo. Nung ding amano ng Jesus, babyelang biye alananga. First reading, pakiramdaman niya pong masalise, makatatlo na sinabing Moises,
pamintuan nyo la, ding kautusan, ding amano na ning Diyos, uling babyelang biye alanangga. Makatalo na po sinabi, pakiramdaman niya nga na, pamintuan nyo langan. Pamintuan nyo langan. Ding kautusan at tuntunan at tuturukog ke kayo nga ng Moises, ban kayo mate. At ke kayo yang abandi, ing labada pigkalub na ke kayo ning Ginoo. In Diyos, daring ke kayong pipumpunan. Ladaragdagan, ni babawasan deti, kadwa na pong sabihan, pamintuan nyo la sana reting kautusan na ning Ginong ke kayong Diyos, at sabihan, at sasabihan na ke kayo. Pangatlo, nga na naman po, pamintuan nyo la sanang mipnong katapatan, banakit daring aliwang bansa, in kabiyas na nyo, at pamanalastas. Pamintuan nyo langan. Atin po nga pulong utos na ning Diyos, nga nang mengutang kanako nitang metong nga tao, Father, malyari no retang atlo nga nakanako, detang tuparang kuwa lumong kautusan. Alipo, kini malino ng sinabing Moises, pamintuan nyo langan. Amen. Baka yung mikabye, nga na po, pamintuan nyo langan. Tamo mo makirandam. Pamintuan, obey, obedience. Anyapin pala'y Jesus nga na, if you love me, you will obey my words. Obedience is a proof of love. Kalupada po rin anak, ikay pong pengari po at ang sasabihan nyo ka rin anak yung, anak, agad kang muli, kapay 10 oras, o itapos itong sasabihan na rin pengarita, tanda nening lugod. Nunging anak, mamin to, may pakarokya, may pahamakya, ing anak. Inyapin, makanyan munan po kaya katamos itong yata, meminto ka rin kautusan na ng Diyos. Mipahamak tam. Pamintuan nyo langan, ding kautusan. Tamo po makirandam. Ngayon makirandam kayo, kaiba na ning Santa Misa, pamintuan tala, ding amano ng Diyos. Second reading, nga na pong Santiago, be doers of the word and not hearers only. Nga na po tandanan tayo, nga na tanggapan niyo king mipnong kababan lub ingamanong tatanam na ning Diyos karing puso yu, makapagligtas kaya kayo. Labihan nyo na po, potang tinggap tala rin amano ng Diyos at ti parantala makaibilang kaligtasan yulilin lang aning sariliyo nune maging talatupad kayo king amano na ng Diyos at emo bukod talapakirandam o hinipoy kapampangan na nitang be doers of the word and not hearers only yulilin lang aning sariliyo, nune maging talatupad, maging mapaminto, ulingistong eta meminto eta latiparan alapamurin kaligtasan, mipahamak tamo po. So be doers of the word and not hearers only, eta mo makirandam, nune tuparantala. Nyapin pala sinabi ng Yesus, bala namong sasabi ka na kung Gino, milub king kayarian na ning banwa, nonereta mong tutupad. Po? Deta mong tutupad. Matthew chapter 7, verse 21, not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven,
but the one who does the will of my Father in heaven. E pumama ko yung pamanupad, nanupin kwenta na ning pamakirandam, nang katutupad. Dakala pong makirandam kaya katam, baloy po ating metong nga kwento, miras siyang metong nga banal, king banwa, maglalaway ka ring kwarto, uling dakala kwarto, king banwa nga ng Jesus, anyang lungobya king banwa, lawan no po rin kwarto, o ba't den kwarto, puro lang balugbog. Kasi rin ni palang tao, niyang at sula kaya king yato, makirandam lamo. Era tutupad. Anya pinding malugbog, ilang miras banwa. O tagalang balugbog laring miras banwa kaya katamo. Uling biyasa tang makirandam pero ay tatutupad. O pilala kayong nanong sinabi ng Jesus, luguran nyo rin kasalang yung ana. Ginuko ka sa akin ng luguran mo rin kasalang. Uling yung kapatad mo, may luguran, pang kasalang mo. Pero ito yung sinabi ng Jesus. Po? Bala namang mamaus ka na ako, Gino, milubking kayarianing banwa, nonerita mong tutupad, king kaburian ng igpakong at siya banwa. Matthew chapter 12, verse 48 hanggang 50, nino'y maku, nino rin kapatad ko nga ng Jesus, at tildo nala, imaku ang poring kapatad ko, ilapin detang makirandam, at tutupad, king kaburian ng igpakong. So, tinya pong pamanupad, observe nga ng Moises, obey, tuparantala. Kay ba't king ebanghelyo, tauline po ni king ebanghelyo, Jesus, ikita, dening magmasid kaya, ding pariseo pong eskriba, dening alagad na, o ini po dening alagad na mamangan lang menos gamat. Kasi kareng Hudyo, sung bayo ka mangan, kailangan manos kang gamat. Ita mo po manos tang gamat, o ning atin lang ritual. Abinye daring pipumpunan daring Hudyo, makananula pong manos gamat, ustong emude pataniti, mi kasala ka, maging karumaldumal ka, king arapanan ng Diyos. Makananula po, makanano yung ritual da, manos kang gamat, magumpisa ka rin ng fingertips. Kaiba't kailangan ing danum manabukin siko. Kaiba't baligtad ming kaya kang gamat, ing danum manibatan kini king siko. Kaiba't manabu ka rin fingertips. O itayong ritual da. Oras eka menos gamat, at emotik yan itang ritual, at mengan ka. Aba, para karening pariseo po ang eskriba, may kasala ka. Kaiba't mangan ka, marinat ka, para karela, sungmengan kang emotik yan itang ritual ay ito. Mengan ka, maging karumaldumal ka, maging marinat ka, at may kasala ka, king arapanan ng Diyos. Makanya na pong sabi ni Jesus, aliwa ing lulub king asbuk na ning tao, ing makarinat kayo, nune itang manibatan king isip ampo pang puso, itang lalwal king asbuk. Aliwa po ing pamangan ing makarinat kekatamo, inyapin nung ing pamangan na makarinat kaya katamo, malyarita ng mangan tidtat. Amen? Malyarita ng mangan tidtat. Uling kang Timoteo, first letter ng Timoteo chapter 4, verse 4 hanggang 5, ing ganaganang bagay lelanganan ng Diyos, mayap man, at nung tanggapan mong mipnong kapasalamatan, lilinis ing ganagana king kapamilatanan ning amano na ning Diyos at panalangin. Lilinis po ing pamangan,
king kapamilatan na ning amano na ning Diyos at panalangin. Inyapin bayo tamangan mga di tapa mo. Dakal po kay katamong Katoliko, elam mga di bayo mangan. Wata pong pupunta ko kareng mall sa magmasid ko. Lawan-lawan ko lang yung Jollibee. O kaya kareng kelwal McDo, keng restaurant. Maninton kong mga di mangurus. Alayatang Katoliko keni. Gusto ngikit na yung pamangan sabsaban na. Dengalawa pupos da po ing manyaman na pamangan, para ka na ko po yung napupos. Sana itang pupos yung pamiyayo ka rin kalulo. Ginuko itang metong meteya pamiyataki aking pamamangan. So pong manyaman na yung napupos, bala mo, insultuan tala rin aliwang tao, lalong-lalo na rin kalulo. So pray, at in tamang prayer before meals and after meals, panay ko pong sasabihan kaya kayo karetang mga di bayo mangan. Nga kung mangutang, ing babi, mga diya bayo mangan, mga diya po, alya po, ing aso, mga diya bayo mangan, alya po, ing kabayo, mga diya bayo mangan, alya po, oras tamo mga di bayo mangan, bala mo babi tamo mo. Bala mo aso tamo mo. Nya lilinis ngan inega na gana king kapamilatan na ning amano na ning Diyos at panalangin. 1 Timothy chapter 4 verses 4 to 5. Maging malinis ngan king panalangin. At ining kang Jesus, alwaing lulub, kingasbuk ning tao yung makarinat, nune ing manibatan king puso, nanon po yung makarinat geni king tao, o rin pong sinabi ng Jesus, pamanako, pamakamati, pamakipangatawan, kasakiman, ing pamanyapat king mialiwang bagi matulid, ing pamamirayit, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, at ing kamangmangan. In one word, aliwa in pamangan niya yung makarinat king tao, none in kasalanan. Amen? In kasalanan yung makarinat king tao, sin, to transgress, to violate the divine law, to break. Kabaliktaran uling sinabi na yung puso keni, ing banal na tao, malugod yang tao, anyapin po tangalang lugod, luguran tala ring amano ning Diyos, tuparan tala king mipnong lugod at katapatan, po tangetano tutuparan, oiteng kasalanan. Sin is the absence of God. Sin, S-I-N, at the middle is I, to do my will and not God's will. That is sin. The refusal to love, that is sin. We were born to love and not to hate one another. O ita po, sin is the refusal to love. Po tangyan na kalulugod, magumpisa na kang gawang kasalanan. So ini po yung buri kong dakya kaya kayo, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Nya luguran tala po ring amano ning Diyos, mamasatang Biblia, pag-aralan tala, etamo mo makirandam, etamo mo magaral,
None kay batang mekirandam ampong megaral, tuparantalang, dingkayang amano. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, king Diyos, Pang may payang tuto, inalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, tingagliking upaya ng Banal Espiritu, mibait ka Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katnungaldos sinubli ang mebye, pepay tasyaban mo, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman kiti, ban mo kum ka rin mabye ampong may mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, kay Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangsublirang mieding mete, at kimbye alananga. Amen. manalangin tamo king Diyos, apakamalan tamo, baning kakatang pamanyamba kayang, maging dalise at alang dungis, at nga tamong sumabi, Gino, parati kang maging malapit kay kami. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit ya king kayang iglesia, pamatanilya ne sanang tapat king tradisyon, ning kasalpantayanan, awsan king alang patanat, apamagbayo, agpangking ebanghelyo, at ilisyane king pama, ngawat karing lilipas at tradisyon ning tao, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit yo king kekatang bansa, banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la para karing sabla at magdalang kapayapan, pamisan metong at kaunlaran karing kekatang memalen. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit yo karing mebalo, karing ulila, at karing sablang mangailangan. Baniyarap no ring puso ring sablang sasalpantaya, king pamakiramdam king amano ning Diyos, at saupanala. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit ya kay katamo, keti, at karing hanggang kapamisan ng Kristiyano. Sa upana katasan ng sumuyo kaya, king kabilugan tang puso, at emo kapamilatan ding kekatang labi, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kay katamo, potang manalangin ta kaya, para karing pakamalan tang mayang unabiye, para karing kay katang pamilya, at para karing hanggang kaluguran tamo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kaya kami. malapit ka kay kami, o Ginoo. Potang manalangin kay ka. Gawan mo keng malapit at makasadyang sumuyo kay ka at karing hanggang mangailangan kay kami. Itiyadwan mi king kapamilatana mo rin Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Ang kapanasan ni Ginoy, tindaon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, ning kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, manano na sanang iting banal adawon, iyatad na kaya kami ing kaya kang kasaplalan, at gampanan karing pusumi ing pangako ng kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan amurin Kristong Ginumi. Ing Gino manatiliya kaya kayo, iyat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong Diyos aginutamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin, o igpa Diyos king alanang at lubos mayupaya, agyang pigtak sila naka ning meto ketawan, sindumo ing kekang pamaglugod, ikaing minye kaganapan king kekaming kakulangan, ikamu naman ing mitubod king magligtas karing sabla, ing sinugo mong anak ene aliwake kami, bistaman mekilupa king pamikasalami, birian mo itiba nakit me king ketawan, ing kaming pangataw, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mipnong lugod, kalupaning makapasubali mong lugod kaya, migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayong tulan ing kayang pamaglingap, akya kaming binating, inyang pepaing gulutan daka. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, king upaya ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan, at daya, ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti,
Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubo para kayo at para karing sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigkaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebyen ing anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapen ing biye, at ing kalis ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, relihiyoso at relihiyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepayinawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ikpang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, mi kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginotamo. Amen.
Itabos mo kami, O Ginoo King, sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang taligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginaming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan, kapayapan po. Peace be with you. Peace be with you. O ning ginutang Jesucristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Gino, matampang tanggap kaya ko. Dapat ikas nga mano mo, kumayop na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, babayo mo kami king kekang altar, kapamilataning tinapening biye. Mananunat sanang iting pamangan pasignanga na kami king lugod, at so pa na kaming sumuyo keka, king balang metong at metong. Itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Luklo kayo po sa guli para karining announcement po. Mumunang Daily Solemnity of Virgen de los Remedios, September 8, Sunday, Schedule of Masses, king kakatamo pong Pisamban. So ken pong tutuking Domingo, birthday ng Mama Mary, September 8, at ang timuri nating koronasyon ng Virgen de los Remedios ang maganap king Pisaw, king Magalang. Kempong tutuking Domingo, reng misa tamo, maganap lay tamong abak. Ala po itanggat panapon, Pakisabi na mo po karing aliwa, ulitan ko reng misa tamo, keng tutuking Domingo, 5:30 a.m., 7 a.m., 8:30 a.m., and 10 a.m. only. Uli pong mag-giveaway tamo king koronasyon ning Virgen de los Remedios ang maganap king Magalang. All masses in the afternoon are cancelled to give way for the 60th year anniversary of the reenactment of the canonical coronation of the Virgen de los Remedios, Patroness of Pampanga. Venue, Pampanga State Agricultural University or PISAU, Grandstand. Ing pekatema po keng daratang Domingo, daptan yu nanuman ing sabyana ke kayo. So yung Mama Mary, tutuldo ne ing anak na, daptan yu ing nanuman sabyana ke kayo. Kadwa po, Misyawoning Angeles, with its aim to support the ongoing restoration efforts of the Holy Rosary Parish Church, Pisamban Maragul, presents to you its third Marian exhibit titled Indung Alang Musing, Mary, Queen of the Most Holy Rosary, featuring images of Our Lady of the Most Holy Rosary and symbols of the people's devotion with testimonies and their connection to this beloved title. The exhibit will be open from September 7 until September 20 from 9 a.m. to 5 p.m. Ini pong museo yapining arap na ning Pisamban maganap po iting exhibit. Ating katlo, call for the HRP Triple Fiesta 2024 Mass sponsors. Be a Mass sponsor for the Holy Rosary Parish Triple Fiesta 2024. Ayan po, malapit na rin kaya katamong Triple Fiesta. Sana misasan metong Makiabe Careti at akit siya po yung message po tungkol kanitin. Kaibat in krusada ng Virgen Lanabal de Angeles at ang kanyang esposo na si San Jose ay muling dadalaw sa mga nasasakupan ng ating parokya. Magsisimula ang krusada ng Virgen Lanabal de Angeles sa darating na September 12, Huwebes, sa nasabing araw. Magkakaroon tayo ng banal na misa sa ganap na alas 5:30 ng hapon at susundan ito ng isang prosesyon patungo sa San Jose Chapel. Ang mga imahen sa loob ng 3 araw. Patuloy po natin tingnan ang ating official Facebook page, Holy Rosary Pisamban Maragul, para sa mga detalye ng ating nalalapit na October Triple Fiesta celebrations. Maraming salamat po. Pagkatapos, Pambi ang pambihirang baboy.
Nanoy po ini, pambi ang pambihirang baboy, kids can help too. Nung tatandaan niyo po, kanita, memili tamang mga ragula drum, kini pong kilumpisamban bang kanita retang bisang sumaw, ibaldugdo ka rin. At dakala pong sinaw, ngeni reng deng kids, deng anak naman, lalong-lalo na po reng magaral adirinan yung bakal. Bang kanita po tapong deng anak ka rin ining pambihirang baboy, bala mo alkansya ini. Dening anak, asabirang inyang papagawa ding pisamban maragol, kami sinaw kami na naman, ding anak. Potapong dirinan lang makanyan, potang babiela, tuturo talang how to support the church, how to be generous. Kailangan ding anak ngeni patuturuin nala maging maganaka, mapanyaw. O yan po ni, o itayng metong kareng ilipat yu kareng anak yu. Pakabsyan ing babi to be part of the restoration efforts of Pisamban Maragul. Anyone can get their pambi alkansya at admin and ministerial offices and every Sunday at the parish patio. At ino po kining opisina dening alkansya ahugis babi. Po. So katatawlian, fundraising sale at the patio. Ini po o yan panikwan ng tamong bayo magpiesta ring triple fiesta celebration alako tano po rening tubo. Anya pining misa tamo from Monday up to Saturday morning magaganap po kening Paris Hall. Lawin nyo mapipintura niya po ing art ceiling tamo. So by next week may bili no po rening precast da rening kakatamong posti. Lilinis no po. Lilinis sasalanan At keni pong bandang kailiko, kening retablo ng St. Joseph, deni pong marmol, halos mayari na la. Keni po, kaybat keta, king arapan ng apo, kening arap na ning retablo. So, sorry po, kening inconveniences, baluta mo yan, magulo pa keng kilumpisamban, malikabok, potang lulub kayo, magdala na kayo mong basan, magdala na kayo mong basan. O yan po, kaya kayongan sinaw, dakal salamat po kaya kayongan. Salamat king kaya kayong patience and understanding, potang sisimbata mo keti. Talaga pong makanyan, mumunay ang kasakitan, kaybat, ligaya, ampong kanwanan. Amen. Talakad damo po, paraging tauling bendisyon, ingino manatili kaya kayo at bendisyon na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya ingig pa ing anak at ing Espiritu Santo ing Santa Misa mi daon ne umetan king kapayapan. Salamat king Balayan mo, O
our dear parishioners, devotees, Angeleños, my dear brothers and sisters in Christ. The Fiestang Naval 195th season of the HRP October Triple Fiesta is upon us. The HRP October Triple Fiesta Executive Committee 2024 is convened and is now preparing for celebrations 2024. This year, our official theme is Filled with Overflowing Grace. As a parish and a community, we shall remember, reflect on, offer great praise and thanksgiving, celebrate our faith, journey, and experiences, and be joy-filled witnesses as to how the good Lord bestows abiding and overflowing grace and blessings to our parish, city, and families. To make our HRP October Triple Fiesta 2024 truly filled with grace, I kindly ask and happily invite you to actively, gladly participate and join once again in the celebrations and offerings of thanksgiving to our three most holy patrons on September 29th, the first day of our Triduum, in honor of our holy guardian angels, opens and starts our October Triple Fiesta 2024. And to fully participate in our Triple Fiesta celebrations, here are three special ways. First is to become Mass sponsors for our different Masses and Fiesta celebrations for the entire month of October. Second, you or your family or your businesses and your organizations become special sponsors for our month-long celebrations this year. Thirdly, you and your families and friends attend our Triduum, Novena, Tinario, Fiesta Masses, and Sunday Masses. Get love offering envelopes, fill as many envelopes as you want, and offer your love offerings during our Eucharistic celebrations throughout the month of October. We at Holy Rosary Parish, Angeles City, are indeed filled with overflowing grace and are thus moved deeply and inspired fervently to meaningfully give thanks and offer praise to God Almighty, from whom all good, all grace, all provision, all life come from. May our three most holy patrons guide us and protect us and our families. Dakal at dakal po salamat kay kayo.